Lep pozdrav vsem ljubiteljem slovenskega nogometa. Pred nami je uvodno dejanje 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije, ki nam prinaša obračun med Domžalami in Velenjskim Rudarjem. Tu je postava trenerja gostov Vanje Radinoviča, Radan, Mužek, Vručina, Črnčič, Babič, John Mary, Bolha, Bokalič, Jean-Claude Pilonk, Iharoš in Damir Grgič. Še postava domžalskega stratega Simona Rožmana, naslednja brez kakšnih večjih presenečenj. V vratih Dejan Milič, ki je tudi danes kapetan ekipe, potem pa Vetrih, Firer, Repas, Širok, Blažič, Dobrovoljc, Balkovec, Franič, Majer in Zeni Husmani. Domžalčani pa so na tisti tekmi pustili dober vtis. Vručina se je odločil za strel, vendar žoga je švignila prek vrat, to ni bil tako nenevaren poizkus. Dolga podaja proti Johnu Maryju, ki je sprožil z glavo. Črnčič, Iharoš, priložnost za podajo pred vrata, v skoku John Mary, to da žoga mimo vrat. Franič in pa Firer, tu je Jean Majer, Balkovec, Repas, odlična podaja Repasa, tu je Franič, premalo prostora za Franiča, da bi prišel do strela, zdaj išče odkritega soigralca, Repas je sprožil in obramba Mateja Radana. Husmani ni pričakoval iz ozadja prihajajočega Johna Maryja. Lepa poteza Vručine, malce je tokrat razrečena obramba, Domžal še naprej, Vručina strelja in brani Milič. Močna podaja proti Bolhi, to je bila težka žoga za Klemna Bolho, dobra podaja zdaj proti Repasu, tu je priložnost za Domžale in neuspešen strel. Vetrih. Širok podaja Široka, Firer se je odločil za strel, to da žoga mimo vrat. Širok. To je priložnost morda za Domžalčane in žoga je končala v mreži. 1:0 vodijo Domžale, strelec zadetka pa Petar Franič. Franič je prevzel žogo. 3 Domžalčani proti 4 Knapom. Majer in Franič. Repas se je odločil za strel, 2:0. Kakšen gol Repasa! Mojstrovina Jana Repasa, 20-letnik je zadel četrtič v tej sezoni. Na videz je kazalo na nenevarno akcijo Domžalčanov, sploh glede na to, v kakšnem položaju je tu bil Repas, toda natančen strel od leve vratnice, mislim, da je žoga končala v mreži in ponovno brez moči vratar Matej Radan. Še enkrat Majer in Bratanovič, ki dobro kombinirata. Tu je Bratanovič, ki je padel v kazenskem prostoru in prekršek za 11-metrovko. Ne, prekršek je bil tu seveda strani Bolhe, ne vem zakaj je Grgič dobil rumeni karton. Izvajal tole 11-metrovko, strel Majerja, natančen strel za 3:0. V tej sezoni v pravo smer vratar Radan, toda dovolj natančen je bil strel Majerja. Domžale s to zmago spet na drugem mestu na lestvici, Rudar pa 14. porazom ostaja na 7. mestu. Hvala Bogu se nam je malo odprlo v napadu. Zadeli smo, kar je bilo najbolj pomembno, potem smo zadeli še drugič in tretjič, se dvignili in tekmo mirno pripeljali do konca. Pa mislim da ako bi gledali kako smo se predstavili Domžalama, da ste u pravu da je vrlo teško gostovanje. Razdvojio bih prvo i drugo poluvreme. U prvom poluvremenu, bez obzira na rezultat što je bio 0:0, mislim da smo bili konkretniji tim sa nekoliko izglednih prilika, naročito pred kraj poluvremena kad smo mogli da vodimo 1:0, što ne bi bilo ništa čudno. Međutim, Domžale su dobar tim i ja sam to još govorio još i ranije da za mene je to najbolji tim u ligi. Nismo hteli da budemo
pasivni, da ostanemo na rezultatu koji je nerešen. Hteli smo se nadigravamo jer jedan od ciljeva ovakvih utakmica je da proverite gde ste u ovom momentu. Mislim da je teško parirati igri Domžala. Mi smo uspeli u prvom poluvremenu, za drugi nismo imali dovoljno koncentracije, pali su golovi sa distance, imali su normalno još nekoliko šansi. Penal koji je vrlo jednostavno poentiranje, tako da rezultat od 3:0 možda je prevelik u odnosu na odnos prvog i drugog poluvremena.